slušajte ovu stvar. Perkela koji... Sad gledajte, ne treba... A stvar ide. Ide i dalje. Ide minutić će ovo ići. Pola minute nek kada i ostanak ide dublje kolače. A tamo Perkela je ono obično. Ovo to, obično. I zato sviramo i jednom. Kaže da to je to je. A znam, da? Ne, puštam ga. Puštaj. Koliko će ljudi špinti s nama? Ne znam kako nije suje. Dao jedna jeba kako je zapljuje cijelo. Budao! Ne sjeći se, gledaj. Slušaj. Slušaj. Kaže da to je to. Slušaj me. Sad ovo. Evo, uskoro će. Evo sad, slušaj. Evo, minuta je 5 prošlo. Slušaj. Kaj će ti rekao do serija? Evo. Ne vidi što nije dobar deć. Gle ovo je. Slušaj. Sad će se baciš neki loš primjer. A ne, dobiš za kolektiv. Slušaj. Koja brutalka, evo te... Aj! Koji si svoj mobitel? Jučer. Koji lome? Ali gledaj ko pjeva. Gledaj. Perkela je. Da, Perkela. Marko, evo, gledaj. Ugasi. Obećanja su najbolja reklama. Zašto Perkela to pjeva? A to mi se smiksalo, mi se nešto. Čuješ me? Slušaj. Ali jebate. Daj seksu. Daj, koliko ti ima te baterije? Ne, vanila mafiju. Koliko ti ima te baterije? Malo. A ugasi da čuvaš se poslije. Samo jednu stvar. Ne, ja čuvam nikada. Da ikako ne date. Ja ne vjerujem. Kad me stara vidi dosta pijali, ne bi se mislili skuće. Da, ej, ćemo za Omi danas vani do... Da, imam Omi se. Ja idem Omi sigurno. Da, ba odmah. Ko je? Ne, ovdje ne idem danas, nastavljam se. Boši zdravo. Da, jebo, zdravo. Ne, ćemo ići tu gledate vani. Ovo, samo ovo tu. Poslamo komunjamo ovo. Sam, ako treba sam. Super. Bolje to nego... A ću se gledati. Ej, vidi. Neko riječi. Vidi, Cirka. Neko riječi. Daj riječi. Niso. Svega, Cirka. Da, vidi, Cirka. Vidi. Makni tu glavu kod nje. Evo. Šta si ti to? Nemam pojma, da imam doma dušu mene. Da. Imaš dobre sise, zako ti je prda, fanta ti je grda, fanta ti je grda. Imaš dobre sise, zako ti je prda, fanta ti je grda, fanta ti je grda. Imaš dobre sise, zako ti je prda, fanta ti je grda, fanta ti je grda. Imaš dobre sise, zako ti je prda, fanta ti je grda. Massimo